mweri wa ina mwaka wa 2024 na gitio kinene njitikiria ngoro gikunyita ugeni guku kwa Muthingi TV gikunjuni gitu kia mohoro muthenya wa umuthi ngakihoka ati thiko yaku no iragithie na mbere oro wega nie ndoka niguo ngumenyithie uria bururi wa Gwitinda ukigariura ngurehe riboti kuma county tiganite guku bururi wa Kenya nginyagia riboti kuma Jawai toka cia bururi Tukorokia gwa nginya riboti cia mathako ni maige maria andiki aitu a mohoro magitinda magitumathira no mbere ndaya tabata mukire matemo ma mohoro. Au vijana wenye tunasosana saa hii walikuja wakakata fence bila hata kutusisa. Mamwe maria tukuhaririirie ni ate Gucanio cia mugunda mwena wa Kitutu county ya Kisii gutiga family mwena ho guku magitara hathara ya gucanio cio. Tumesaidiwa na serikali kupitia kwa mpango wa K-bill. Thukuru makiria ma 99 kugunika na irathi cia rabu mwena wa Bungoma moroto-ini wa kuhura jeki sekta ya githomo. Nyasi ile ilikuwa imemea kidogo inakauka. Kwa hivyo hakuna mahali ambapo tungeweza kupata chakula katika sehemu hii. Nayo ng'aragu nene gucogeria aikari ya Pokot kuria matunda ma mutitu. Na tugagiteka muno makiria ni we gwetikira guturana ithuriri kana tigikujura gikigito turakimemerekia imwe kwa imwe nenda-ini citu ciothe cia ukinyaniria wathie kuria mwena wa Facebook ni @muthingi.tv waikuruka kuria mwena wa YouTube ni @muthingi.tv na ni hingo ciothe ngikaria gitiki kio memerekia njitikaga wa irimo wa Kimani na riu tukiambiriria ni ate ndudu ya athuri a kigongona kuma ruriri rwa Gikuyu kuma county tiganite ta county ya Nakuru hamwe na Murang'a ni mambikite mitaratara hari ciege ya kugorimo arire maundu ekuhoya muhera niguo gwithemana na undu maunduire bururi-ini wa Kenya ni riboti ira iragituhingura gikunjura gitu kia mohoro muthenya wa umuthi. Tutigukira thiini no ni agongoni athuri aya na aria ni agongoni ruriri-ini rwa Gikuyu maugite kuhoya muhera king'ang'a-ini na makiria kwetukira nyumba cia mohoro kuonanitie wagi wa gitio. Njoroge wa Jane kuma Kiambu Kabete mari na Ngugi wa Ng'ethe makiuga Gachagua ndarabataire gutuhuka miario ya kuhoya muhera atari na kihariro. Kurugama mbere ya andu niguo nduria ithu athuri turona atari wega mwagirirwo ni mwe maguru o kuria mukamukora muonanie kwenyihia kwanyu nigetha arute kanua gake ka kumurekera no ti kwaria na kuuja ati ni twahoya aca gukuringana na mutugo witu wa Gikuyu kurutironania kwina itio iria ciagereire. Kihiko wa Kibwe na Ngugi wa Ng'ethe makiuga Gachagua abatie gutacukiria ikinya ria gwethana na maitu wa bururi mamangi na Kenyatta ari na athuri a kumwaririria kihoya muhera. Irwo ni ukorwo wi hakuhe na uria urahoya muhera kuri we. Andu acio wagirwo ni umethe we uikare na othi ona uthie na muthuri ugi kana athuri angi magutware kuri ucio wenda kuhoya muhera kuma gwake na nigetha kuoneke kweli ni uhoro wa morenda na ni ukwenda kihoto na gitio kioneke na ningi ona uhutie ngoro cio cio rahoya muhera tono wanoga guthi kumwetha na no wamukinyira no no muturirie maru akionaga na nigetha ona athuri acio angi mateithiririe kana acio woka nao na aria hihi mundu ucio atete mateithiririe kumunyitanithia ona kumuhoreria ngoro agirwo kuma hau akinyuki kinya ria keri athie kahora ethe muciari ucio witu kana maitu ucio witu wa rurire amuturirie maru kana njira yothe angienda. Oho maugite ni kurabatarania Gachagua arute mburi ya horohio na iria ikuhuthika hari kuhorohia miario na ngoro ya maitu wa bururi na niguo we hamwe na bururi woherwo. Tondu Gachagua ndangioherwo ndahititie ni kwariaririe no bururi wothe no nginya woherwo na turute horohio ya ciugo icio ciekekire kuu maundu mamekekire na mucio ucio wa Kenyatta ona kuria kungi wathukirio tondu wa Kenyatta twike horohio tondu tungia gwika uguo na kwaria uguo
ikoiga ithuire mwaniriri cio ni araniriire na kuri angi mekite manene gukira macio na matingitikira kuo uguo Gachagua roigire turuta igongona ria bururi ria Gikuyu riria ithuĩ tũrutaga kuma rĩa twarutire kũhũra wĩyathi na rĩrĩa ĩtũmĩte mũthũngũ aume gũkũ tũtigwo tũkĩyathĩra nĩgetha bũrũri witũ ũgĩe na thayũ. Nĩ ndundu ya athuri agongoni rũrĩrĩ-inĩ rwa Mũgĩkũyũ makĩgereka ciĩgiĩ ũhoi mũhera nyũmba-inĩ ya Gĩkũyũ na Mũmbi marongoreirie ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri wa Mũgĩkũyũ. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV Ngĩtwo Kĩng'ori wa Gatundu. Thengio Kĩng'ori wa Gatundu nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na rĩu thengia wa mĩhuhu ya ngayũkanio harĩ makanitha ma AIPCA kũrĩa mwena wa Embu, rĩu mũthikabu David Njũgũna hamwe na atongoria a kanitha ũyũ nĩ maikĩtie rĩtana rĩa thayũ na kũrĩa David athiĩte na mbere gũtetera ũtongoria wa kanitha ũyũ. Oro hamwe mũthikabu wa kanitha ũyũ wa AIPCA nĩ ikĩtie rĩtana kũrĩ mĩario ya thayũ gatagatĩ ka thirikari nene na rũhonge rwa mandagĩtarĩ kunina mugomo uria ũrathiĩ na mbere huko bũrũri-inĩ. Watu walikuwa wakisema hapa Embu kuna magawanyiko. Hakuna mgawanyiko. Bishop Jogu is our brother. Bishop Mugabi is our brother. Bishop Muhera here is our brother. I am the chairman of the Episcopal Conference. Mliona mbele ya rais wote walipiga magoti wakamwagiriwa mafuta na presiding Archbishop Samson Muthuri. So we are together. Hakuna vita. Yote yamefanya nini? Yameisha. Yesu akasema yamekwi. Kwa hivyo ukiona Jogu ujue ni bishop wangu. Muhera ni bishop wangu. Mugabi ni bishop wangu. I am their chairman in the Episcopal Conference. Archbishop wetu mkuu Samson Muthuri. Kama mtu ana mambo yake, serikali ya William Ruto itamsaidia afungue kanisa lake. God bless you. Fungua diocese mpya hapa Embu. Sababu tuligawanyisha diocese ya Embu because it's a full county. County zingine kama Kiambu na maaskofu kama 17. Nyeri coming Sunday tunaenda kutawaza maaskofu wawili. Kanisa sote ambazo zinajiita na jina ya AIPCA ni kanisa ambazo zimeshikana na zimeshikanishwa na ile muungano ambayo imeonyeshwa kule State House wakati Archbishop wote wamekuwa pamoja wakiongozwa na chairman wao. Na ningetaka kusema pia hapa tunataka mkono ya amani iendelee kuwekelewa kwa watu wote ambao wanaweza kuwa wanafikiria kanisa imesambaratika. Unajua nataka mbakishe watu hapa. Sasa mimi nataka kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kuanza moto wa diocese ya Embu Central in the name of God. Nayo family imwe kuma mwena wa Kitutu gũkũ nĩ county ya Kisii nĩ matigĩtwo magĩtara hathara ya becoro hamwe na indo ciao cia mĩgũnda thutha wa gũkorwo magĩtharĩkĩrwo harĩ ngucanio cia mĩgũnda iria iragĩthiaga na mbere. Kũringana na aikari a gũkũ maugĩte atĩ mũgũnda ũyũ nĩ ũkoretwo na ngucanio gwa kahinda rĩu. Hii familia kuna mpaka wa samba wameharibu. Hata wakati wa kwanza ilikuwa mwaka 2002 mwanzo mwezi wa 3 tulikuwa na shida kama hii. Au vijana wenye tunasosana saa hii walikuja wakakata fence bila hata kutuhusisha. Sisi tunakanga Nairobi. Mabibi ndio wanatupigia simu kwamba fence imewekwa chini. Tukakuja hapa, tukahusisha chief area. Akakuja akakataza akamwambia kitu waache ifuate mkondo wake. Baadaye alikuja akasaiti na watu. Hata OCS Murkomen ako na evidence. Alikuja akamwambia hii maneno ifuate utaratibu, pea watu njia ya kwenda kwa survey, walete survey akuje kurekebisha hii boundary. Waliangalia bwana yangu ameenda chana ndio waliamkia wakakuja kuviaka hivi vitu hivi. Wameviaka mahindi yangu, mandisi yangu, vitu vyangu vyote viko chini. Ninalamika, nasema askari, simtusaidie na sisi. Ni binadamu kama hao. Lakini chanzo cha hii maneno kuna mambo ambayo mimi nitaweza kusema. Nilipokea simu ya vitisho. Na hii vitisho nilikuja nikarekodi statement kwa police station ya Mosocho. Na hiyo baada ya hiyo
Kuna mtu alikuja kwa boma yangu kuja kukimbiza bibi yangu na panga na hata akamchapa panga. Hiyo yote nimeweka kwa police station. Mpaka saa hii nimekuja kusangaa kwamba na hii mambo imefanyika, nimeona kama hii boma iko katika hatari na ningeomba katika usaidizi katika serikali kutoka TCI ambaye wakuje hapa wachunguze hii ni nini kinaendelea hapa. Na nigekeno kuri makiria mashukuru merongo kenda na kenda kuma kuria mwena wa Bungoma thutha wa ruhonge rwa githomo gukorwo ikimahe indo cia science oro hamwe na kumahingurira irathi cia rabu hari mwake wa kuguna kana kuhura jeki sekta ya githomo guku mwena wa Bungoma. Oroho mashukuru maya mamuthingi maria matigitwo matari na irathi cia rabu nimakitie ritana kuri thirikari cia county oro hamwe na sekta ya githomo guku bũrũri-inĩ wa Kenya gukorwo makimahingurira rabu mashukuru-inĩ matiganite. These science kits are kits that have been approved by KICD for teaching and learning in primary school. By primary school I mean from grade 1 up to grade 6, but specifically grade 4, 5 and 6. I've looked at the designs that are approved by KICD and pulled out what is important for the teacher to use in the teaching of science at primary school. And we put them together, compile that, have them approved by KICD, and therefore we are bringing them out so that the teacher can find it easy to teach the sciences. We are here purposely to pick the science kits supplied by the Science Equipment Protection Unit, and we appreciate the fact that we've been given a priority to be supplied with this equipment under the sponsorship of KPL Kenya. Natumaini kwamba vifaa hivi vinaenda kusaidia wanafunzi wetu kufanya vizuri. Tukiangalia ni kwamba watoto wetu walikuwa wajapata fursa ya kutumia hivi vifaa vya sayansi, na tuna matumaini kwamba hii inaenda kuleta mafanikio katika shule zetu na kaunti nzima, hasa wanafunzi wa grade ya kwanza hadi grade ya 6. Wanafunzi wetu wanaenda kufanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi, tukiona kwamba wanafunzi wetu wamekuwa wakifanya vibaya kwa sababu hawana mazoea ya kutumia hivi vifaa, kwanza ndio wanaenda kuviona kwa mara ya kwanza. Hata kutoka ngambo World Bank sana sana umelenga counties ambazo sijafanya vizuri kwa mitihani, hasa Bungoma ambayo katika hali ya anga ni nzuri, but kimasomo tuko nyuma sana. Na hau niho tukuya kamwe kigago ikiria ndugathi haraya nturacokeraria na mangĩ maingĩ. Riria turatura muturire-ini uyu nitucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndirianegeria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet, ndayambirie kuiba, mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro. Wathi kirabu no nginya urika uria andu a kirabu mekaga, no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie, konge ni endwa aitu, amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Rinde magucagia bangi magoka makanjoherera muti-ini, makahura ngundi ta bag kama bag ya boxing. Weka atia sasa sijui nie ndio ndoka tu noherero hari na muti hau, lakini sasa at the end of the day nduri na handu ha kurira, na nikio nieteri wa Mwangi
njĩnyitĩtie mũthiori gwethana na andũ mena rũgano rwa mwanya tugakorwo tũgĩikara thĩ nao magakorwo magĩtũhe marĩa manatũngana namo nĩ o mũthenya wa Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya rũgano rwakwa gũkũ kwa Muthingi TV. No kuruta wĩra gũkũ twĩrutanĩirie piu atake ũreka kuma kĩambĩrĩria nginya gũkũrĩkĩrĩria kĩrarĩ njĩra gĩtara kĩrĩa kĩa raithi kĩrarĩ njĩra na 5,000 kĩrahoka kũrĩka na 5,000 ũgĩkorwo ũkĩendia wakĩendia 3,000 no gĩtirĩ na baida nene harĩa matũrehagĩra mbaũ maratwĩra nĩ maguta me igũrũ magĩtwĩra nĩ maguta me igũrũ na maguta magwa matiratũgũithĩria no gũtwambatĩria na matwambatĩirie. Nitwagicokereria ririkana turamemerekia imwe kwa imwe nenda-inĩ citũ ciothe cia ũkinyanĩria wathi kũrĩa mwena wa Facebook ũgũtũkora kwa @Muthingi TV waikũrũka mwena YouTube ni @Muthingi TV. Haya tũgĩthiĩ na mbere na kwa kaunti ya Lamu nĩ ĩkoretwo na tharĩkĩra cia itoi na makĩria harĩ ũici wa mahiũ harĩ mahinda kwa mahinda ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũhutĩtie na njĩra nene aikari a gũkũ na rũu rũhonge rwa Direct and International nĩ mokĩtie harĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ mateithĩrĩria aikari a gũkũ na njĩra ya kũmahe irio kũrĩa magunĩte andũ makĩria ma 1,200. Sisi kama Direct Aid tumeweza kutoa msaada wa chakula kama hivi mnavyoona. Hii ni kwa ajili ya watu waliofunga Waislamu. Tumetoa msaada kama kuwasaidia wajane, wazee na maskini pia vile vile. Na vile vile sisi kama Direct Aid katika eneo la Amu kama hili tumeweza kuwafikia takriban watu 1,200 katika hichi kisiwa cha Amu. Yote ni juhudi yetu kama shirika la Direct Aid kwa ajili ya kuwafikiria sana jamii kwa sababu kuna changamoto nyingi sana wanazopitia. Nashukuru kwa siku ya leo kupata fursa kukutana na viongozi na kuweko hapa Amma kwa mambo ya Direct Aid sababu Amma imesaidia sana na mimi kama kiongozi wa jamii nimependa sana jamii wasaidiwe kwa sababu kule chini sisi ndio tunaona watu wako na matatizo sana na wana shida. Sasa leo kama Amma na Direct Aid kuweza kuwapatia chakula kwa sababu pale chini kuna jamii nyingi ambayo hazina hata chakula ya siku. Ndani ya Lamu kuna changamoto ya chakula hususan chakula cha kawaida, lakini ukiangalia gharama za maisha imepanda, iko juu sana na wale maskini hawawezi wakapata chakula cha siku mzima, tuseme kuanzia asubuhi, jioni na usiku. Gharama iko juu. Kazi ni tatizo. Wale maskini kupata kazi ni zile vibarua. Ile kibarua ukipata ukienda kununua chakula cha mara moja imeisha kwa sababu gharama ya chakula iko juu. Na kulingana na hii msaada ambao inatolewa hapa Amma huwa inasaidia sana hawa maskini. Hawa maskini ikiingia ile Ramadhani ya kwanza hamu yao ni hii chakula ya Amma. Manake wakiipata inawaboost hata kama ni wiki 3 ama mwezi.
Haya, na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kũrĩa mwena wa Wajir kana kũrĩa mwena wa Pokot ya ithũĩro nĩ gũkoretwo na ng'aragu ya ihinda inene, na kuona atĩ namba ya arutwo macukuru-inĩ nĩ ĩrathiĩte na mbere kuongerereka na gĩkĩro kĩnene. Rĩu arimũ a cukuru ĩno hamwe na aikari nĩ maikĩtie rĩtana rĩa ũteithio, kuona atĩ ng'aragu ya gũkũ nĩ ĩcũngĩrĩirie ciana nyingĩ kwaga gũthiĩ cukuru-inĩ nĩ ũndũ ũrĩa rĩaga matunda ma mĩtitũ. Ana hapa majirani mashule jirani ya msingi wako na changamoto sana, kwa sababu tunatumia borehole ya shule, na hivyo basi tunaona ya kwamba tunaanza kuona changamoto ya maji, kwa vile tunatumia pia na community. Na ningeomba siku ya leo ya kwamba waizani pamoja na gavana wetu aweze kutusaidia. Encourage that if we can be able to get access to more water, the water table here is not very far down, but if we can get the infrastructure component by drilling more boreholes and then using the solar, as you can see jua hapa ni mingi sana, so if we can use solar to be able to power and get communities to embrace farming, especially irrigation farming, it will make a difference. Inanyesha kwa masiku, inakuwa tu siku moja inapita na inakaa kwa muda tena, mpaka hata nyasi ile ilikuwa imemea kidogo inakauka. Kwa hivyo hakuna mahali ambapo tungeweza kupata chakula katika sehemu hii. Kuna shida ya chakula sana. Haswa kama sisi wamama tunatafuta sana tunachuna matunda ya miti ambayo inaitwa creation pamoja na loma na sorich. Hiyo ndio chakula na chaples. Sasa hiyo ndio chakula ya upande huu, ambapo tukienda kuchuna unachamusha kuanzia saa 1 asubuhi mpaka jioni. Ndio ile ukali ambayo iko katika hiyo chakula. Ni chakula lakini ni sumu. Isipoiva vizuri inakuwa ni sumu. Na tukirekereria tume kuu mwena wa Pokot tuingire kuria mwena wa Wajir na kuria thirikari nene kugira kamiti ya uruti wira wa thirikari IGRTC nirekereirie ngirimiti ya guthamia motungata ma ruhonge rwa museum rwa bururi kuri thirikari ya kaunti ya Wajir. Kuringana na munini wa mwikariri giti wa kamiti ya uruti wira wa thirikari Sadia Kontoma nĩaugĩte atĩ gĩtũmi kĩnene gĩa gũthamia motungata maya ma rũhonge rwa museum kũrĩ thirikari ya kaunti ya gũkũ mwena wa Wajir nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ magacĩrithia motungata maya na gũtigĩrĩra atĩ nĩ maramata rũhonge rwa nyamũ ũrĩa kwagĩrĩire. Museum function. Right now we have 8 county governments that have structures like you have here, that you would call, that has collections, has artifacts and other cultural things for the community. We have, I think, Trans Nzoia, we have Kisumu, we have Wajir, we have Garissa, Meru, Narok, Lamu, Marsabit. Now out of these 8, so far we have handed over in 1 county. We've been able to do the exercise we are going to do here today, and we have even been able to hand over, and that is the Trans Nzoia. Kisumu is also ready. We are just waiting for the day when the principal secretary and the cabinet secretary and the governor for Kisumu will be ready, so that they also sign off the handing over. But in terms of management, in terms of operations, Kisumu is now undertaking that exercise. This time round, for this week, we are doing the same exercise in 2 counties. Narok, we have a team like this in Narok and Wajir. And the same exercise is going, and after that, we will arrange for a time when the 2 levels of government, that is NMK representing national government and the county government of Wajir, to sign off the handing over, because we must sign off a document. Can't just hand over specific to Wajir. And in that IPA, it will contain the role
of the county government as you are taking over, and the role of national government as it's handing over, and the role of IGRTC to witness and to monitor and be able to ensure that the process is going on as required. For service delivery to the Kenyan person. So if the two levels agree and realize that this function can well be executed by collaborating between the two levels of government, by coming up with joint committees, there we are again, Article 189(2), we are given that power and mandate by the Constitution. Finally, as we proceed with the transfer of these assets, handing over to county government. Then different types of sticks and prunes. Aya imwe kwa imwe twekira kirato kia rafato ikorokia Kuria iharo-ini citu na Kuria minista wa mathako Ababu na Mwamba ni athingireirie bata wa ukuria wa taranda kuma icagi-ini na gukuria mbitika cia kagi kuma guku bũrũri-ini wa Kenya. Ababu na Mwamba aritie mĩario ino ari kuria bũrũri-ini wa Spain kuria imwana na nyarari cia talanta hela ciambĩkĩte hima cia mathako. Sporting disciplines, whether you're talking athletics or basketball or volleyball or football, it's now highly competitive. It is very scientific. It is very cross-border. I mean, when you look at even the top countries, football-wise, across the world, they still benefit from their players gaining experience from other places. We just have to do two things which successful nations have always done football-wise. One is to invest in a deliberate, intentional, and structured pipeline anchored on grassroots football for the youth, or what you can call youth football development. And number two, expose those talents to high-level competition and high-level training. A lot more tournaments, because they have to continue competing, so we have a lot more tournaments, a lot more exchange programs where they can travel to other parts of the world, but then they can also host other teams in Kenya. I would love a situation where we have youth teams from different parts of the world also coming to visit our youth teams in Kenya. Naweza thank the Ministry of Sports through Talantahela, ametusaidia, ametupea opportunity yenye mtu kama mimi singepata. Tume-express ourselves, tumecheza poa. Mideva! Riboti iyo ya mathako niyo igukorwo igititirihira gikunjiro gitu kia mohoro muthenya wa umuthi. Njokeria ngatho aria othe metikira gutana ithu kuma ria twambiririe gikunjiro giki nginyagia riu aria othe twakorwo tugikinyitana nao kuria nenda-ini citu cia ukinyaniria aria magikorwo magituma ndumiriri ciao kuria mwena wa Facebook. Njokeria ngatho aria tukiri nao guku mwena wa studio aria magitigira ati mohoro maya maitu ni magikorwo magikukinyana na njira iria ibacĩrĩrĩkĩte mambĩrĩrio ni producer wako mũndũ gwĩtwo Wambui Wanjau. Tile niwe uma director wakwa Aizo auma kuria mwena wa graphics na mwena wa camera tumana mũndũ ũgwĩtwo Sam. Kuria mwena wa digital mũndũ ũrĩa wagĩtigĩra atĩ mohoro maya nĩ wakinyĩrĩrwo nĩ muonekaire gwĩtwo Jose. Niĩ igo ciothe njĩtĩkaga wa irimũ wa Kimani ngũririkania atĩ ona ciarĩkia kwĩhanda mathaa ma hwaĩ-inĩ tugukorwo tugitungana oro ringi ngumenyithia riboti iria tugikorwo tuharĩrĩirio ni andiki aitu a mohoro no kwa kahinda gaka njĩtĩkĩria nie ngwendithĩrie mĩaraho mĩega.